Mnogi roditelji dele slične doživljaje iz perioda kada su im deca bila mala. Kažu da su ponekad noću ustajali da provere da li su deca dobro pokrivena, pa su koristili priliku da ih gledaju kako spavaju. Seli bi pored njihovih krevetića i posmatrali ih kako mirno i spokojno dišu i dobijali su tako mnogo radosti u tom prostom činu posmatranja svoje dece kako spavaju. Dobijali su tako mnogo zadovoljstva i radosti jer su uživali u činjenici da su oni roditelji te dece, da su ta deca nastala kao plod ljubavi, pa to bude ponekad i začuđujuće radosno. Sveti oci pravoslavne hrišćanske crkve govore da i vaš nebeski Otac osjeća nešto slično prema vama. Bog vas posmatra i voli vas prosto zato jer vas je On stvorio. I ako bismo nekada stvarno dubinski doprli do suštine ove istine, da nas Bog voli, ako bi ona stvarno našla put do dubina naših duša, nikada više ne bismo imali problema sa nesigurnošću i nesamouverenošću. Pa zamislite znati i osjećati da vas Bog voli. Ali to može pokajan i očišćen čovek, tako da ovo ne može svako da osjeti. Jer većina ljudi uopšte nije ni sigurna da Bog postoji. Čak ih ta činjenica i ne zanima toliko. Njih zanima kako da ugađaju sebi, kako da stiču novac radi ugađanja sebi, radi dokazivanja pred drugim ljudima i da stiču novac radi uživanja, da bi olakšali sebi život. Većina nas je u tolikoj obmani prelesti nečiste sile da smo totalno vezani razmišljanjima samo o ovozemaljskom. Većina je u sebi sasvim ugušila duhovno čulo kojim može opštiti sa Bogom, imati zajednicu sa njim. A mi, nažalost, nismo stvoreni da bismo imali život nezavistan od Boga, tako da je opasno stanje živeti nezavisno od njega. Stvoreni smo da bismo imali zajednicu sa Bogom u kojoj radosno zavisimo od Boga kao malo dete od roditelja. Doduše, čoveku je Bog dao pravo i dao je slobodu svakome od nas da ako hoćemo budemo nezavisni od njega. I nažalost mnogi svoju slobodu koriste upravo na ovakav način i sasvim u sebi uguše duhovno čulo za Boga i umrtvuju se duhovno. Duša im postaje umrtvljena. To ostavlja razorne posljedice kako po čovekovo telo, tako i po psihu i duh, ali i na okolinu i čak i na potomstvo. I otuda tolike bolesti, bolesti duše, depresije, očajanja, besmisao kod mnogih ljudi, a potom i ubistva i zločini uopšte. Najstrašnija je ta bolest duše, ne samo duševna bolest, nego besmisao i depresija. Kada se čovjek iznutra jede i peče, jer ne shvata smisao svoga života, niti smisao postojanja drugih ljudi, niti smisao postojanja sveta, niti događaja koji se dešavaju oko njega. Izgubi smisao. I time se već tokom ovog života ulazi u predukus pakla, u to stanje duše koje iznutra čoveka jede i peče. A Bog je, zamislite, mislio je o nama i pre nego što je stvorio kosmos i pre nego što je stvorio sav ovaj svet oko nas. Biblija nas uči da je Bog stvorio ceo kosmos i sav ovaj svet iz ljubavi prema nama prvenstveno, ljudima. Mi smo centar njegove ljubavi i pažnje i on najviše brine o nama i ni o kom stvorenom ne misli više kao svakom čoveku ponaosob. Naša pravoslavna teologija nas uči da Bog nema takav intenzitet ljubavi prema ostalim stvorenjima, recimo prema životinjama ili prema zvezdama, pa čak ni prema anđelima, kao što ima prema čoveku. Samo smo mi ljudi stvoreni da bismo bili prvenstveni da bismo bili voljeni od Boga jednostavno. Međutim, pročitajte najtragičniju priču Novog Zaveta u Evanđelju po Jovanu glava 13,
gde se vodi vrlo tužan i tragičan razgovor između Jude Iskariotskog izdajnika i Gospoda Isusa Hrista. U prethodnim glavama smo već shvatili da je Hristos izabrao 12 učenika i među njima Judu. Juda je dakle pratio Hrista i investirao je čitave 3,5 godine života, prateći ga svugde i živeći potpuno isto kao svi ostali apostoli. U Evanđelju piše da je on čuvao kasu, dakle vodio je računa o novcu i izgleda da je pomalo i krao tog novca. I u 13. poglavlju čitamo kako je Satana ušao u Judu na tajnoj večeri i onda mu Hristos kaže: što činiš, čini brže. Zamislite, Satana ulazi u Judu, ali ne ulazi protiv njegove volje. Jer Juda se već sasvim otvorio za delovanje zla u sebi i već je prihvatio satansku pomisao da izda Hrista njegovim neprijateljima i posle te pomisli je učinio i delo time što je napravio dogovor sa Hristovim neprijateljima. On je mogao i da odbije tu pomisao, ali nije, on je prihvatio i čak je sproveo u delo. Dakle, nečista sila nema vlast nad nama ako joj mi ne damo tu vlast. Nečista sila ima moć, jer se na ovom svetu čini mnogo zla i greha i od toga nečista sila ima moć, ali nema vlast nad nama, ne može da nas prinudi. Nas hrišćane ne može da nas prinudi da potpadnemo pod uticaj, već ima vlast nad nama samo u skladu sa tim koliko smo se mi otvorili prema nečistoj sili, koliko smo mi prihvatili našaptaje i nagovore nečiste sile da činimo nečista dela. Odnosno, koliko činimo nečista dela, toliko smo se otvorili. I u tome je strašna tragedija i opasnost za svakog od nas. Jer čak i mi hrišćani možemo biti tako blizu Gospodu, kao što je bio Juda, imati njegov duh u sebi, kog smo primili krštenjem, i ipak odbiti da živimo po njegovoj volji. Ipak ne dopustiti da budemo vođeni njim i njegovim duhom, već insistiramo da budemo vođeni svojim idejama i svojim zamislima, svojim namislima kako da živimo, kao i demonskim našaptavanjima. I to se dešava u situaciji kad odlično znamo kako bi trebalo da se postavimo, kad znamo, recimo, evo daću primjere, da je potrebno, recimo, praštati, ne ogovarati i ne klevetati, da je potrebno ne svetiti se i ne mrzeti, ne prljati svoju bračnu postelju varanjem svoga supružnika, ne krasti, ne psovati, a mi kažemo, pa neću ja tako. Ja znam šta je za mene bolje, ovo je moj život, ma ne mogu da se suzdržim. Ovo je staromodno i nije upotrebljivo u sadašnjosti, to je samo neka priča iz Biblije. Tako da neću poslušati šta kaže Hristos, nazadno je. Dakle, mi hoćemo spasenje i hoćemo siguran put u Carstvo nebesko, ali i da svoj život živimo kako mi hoćemo, u skladu sa našim strastima i u skladu sa ugađanjima sebi, a to tako ne može. Zašto ne može? Zato što ugađanjem svojim strastima, zato što time što smo vezani samo za ovaj svet, zato što težimo samo ka zaradi, ka novcu, ka slavi, ka ugađanjima, ka uživanjima, to je služenje grehu. To je služenje nečistoj sili i suprotno je služenju Bogu. Jer Bog suštinski nije prisutan u ovom svetu. Suštinski je on transcendentan. Njegova je suština nešto sasvim drugo. Ovaj svet je samo njegova tvorevina, ali je suštinski različit od Boga. I ako se vezujemo samo za ovaj svet, vezujemo se za nešto što nije Bog. A ako se vezujemo za naše grehovne strasti, kojima smo svi podložni, onda se direktno otvaramo za destruktivnost nečiste sile, koje će nas polako, ali sigurno razoriti i telesno, i mentalno, i duhovno. I što je najgore, uništit će nam naš večni život sa Bogom nakon smrti tela. Umrtvit će nam dušu. To se dešava ne hrišćanima, ali ko što rekoh, to se može desiti i nama hrišćanima, koji znamo kako bi trebalo, ali ne sprovodimo ono što bi trebalo. Sveto pismo nas uči u poslanici Efescima, 1. glava, stih 4,
da nas je Bog izabrao pre postanja sveta, nas hrišćane, pogotovo pravoslavne, da budemo sveti i neporočni pred njim u ljubavi. Kažem hrišćane zbog toga što postoje vere koje tvrde da ubijanjem drugih i postajanjem bombaš, time što postanem bombaš samoubica, da ću ući u raj. Dakle, ovdje lepo kažete, postajemo neporočni pred njim u ljubavi. Zapovest ljubavi prema drugima je data. I da objasnim ovo ne znači da nas je Bog predodredio i mi sad reagujemo automatski kao robovi, ko navijani, po automatizmu. To samo znači da je Gospod pozvao u novu slavu celo čovečanstvo, svakog čoveka, ali pošto Bog živi u večnosti, za njega je prošlost i sadašnjost ko na dlanu, sasvim poznata. I on odlično već unapred zna ko će ga prihvatiti, ko će živjeti u skladu sa njim, ko će biti hrišćanin, a ko će okrenuti leđa njemu u neposlušnosti. I Hristos kaže da većina čovečanstva propada i odlazi u pogibao duše. Pa nije li to vam pameti da nam Bog daje i nudi toliko mnogo, a mnogi okreću glavu od njegove neverovatne ponude? Božija ljubav prema nama, kažu sveti oci, i kaže pravoslavna teologija, je neopisiva, toliko je grandiozna, velika i duboka. A dokaz njegove ljubavi je činjenica da je poslao najdragocenijeg kog je imao, svog jedinog sina Isusa, da poživi u ovom jadnom ljudskom grešnom svetu, tako da bi svojom voljom, znači pristao je na to, da strada na krstu za nas i potom je pogreben i vaskrsao je trećeg dana da bi nam dao neverovatnu ponudu pobede. Kakva je to ponuda? Pa Hristos nudi da uzme tvoje grehove, tvoje zlo i ništavnost i zameni za njegovu slavu i sve ono što je on osvojio. I on nudi da stanuje u tvom duhu, u tebi, da živi kroz tebe, da promeni tvoj život na svim nivoima, i fizičkom, i mentalnom, i duhovnom, u skladu sa tim koliko možeš da se otvoriš za njega. Da ti da radost, da ti da mir, da ti da život, pravi život, koji mi nemamo, jer mi izvodimo život iz Boga. Da bi nam dao sve ono što nemamo i za čim bolno tugujemo. Nudi nam večnost sa njim, život u obilju mnogih darova i mnoštvo toga još. I svaki normalan čovjek se zamisli i zapita, pa zar neko može odbiti takvu ponudu? Ko može da odoli takvoj milosti, takvim blagoslovima i dobroti? A ipak, mnogi tako čine. Život je prilično kratak i svako od nas ima datum do kog je upotrebljiv. Mi ne znamo koji dan će nam biti posljednji dan. Jedan poznati monah je jednom izjavio, život prolazi, dete moje, tako brzo da nisam stigao ni da sazrelim, a već sam postao starac. Za 50 godina ni vas, ni mene više neće biti na ovoj zemlji. Zato ne vezivati se za materijalno i ne vezivati se previše za ovaj svet, ko da ćemo ovdje biti večno, jer mi smo samo prolaznici, putnici. Ovaj život je mnogo važan test i sve što sada radimo imaće uticaja na to kakva će nam biti večnost. Jer kad shvatimo činjenicu da je Bog stvorio čitav ovaj svet, da bi kreirao potrebne uslove da tu živi ljudski rod, da bi imao zajednicu ljubavi sa svakim od nas, onda hrišćanin gubi osjećaj straha i nesigurnosti u ovom stalno promenljivom svetu. I shvata ko je najvažniji ovde. Da nije najvažniji ovaj promenljivi grešni svet, nego Bog koji je ovo stvorio. Najvažnija stvar koju možemo učiniti u ovom životu jeste učiti kako voleti Boga i kako stvarati molitvenu zajednicu sa njim, kako je produbljivati uz njegovu pomoć. Molitvenu zajednicu koja se stiče jedino poslušanjem njegovim zapovestima. Jer onoga koga volimo, toga i slušamo. Dakle, nemoguće je da kažete ja volim Boga, a živite po van Hristovih zapovesti. To onda nije ljubav prema Bogu. Jer koga volimo, toga i slušamo. I živimo u skladu sa njegovim savjetima za kvalitetan život. Krajnje je važno paziti, boriti se protiv zla u sebi, dozivati Boga da nam u tome pomogne,
živeti život koji je u skladu sa Božjim zapovestima. I hrišćani koji tako žive imaju veliku čast i ponudu večnosti sa Bogom. Kako piše, sa desne strane njegove sile, gde moljac ne grize i lopov ne krade, gde odbeže svaka patnja, bol i uzdisanje. Želim vam svako dobro, entuzijazam i napredak vere u Hristu Isusu.